कांग्रेस की टिकट मिखल थेंगनगदब मणिपुर की अपुनब केंद्र होमफुगी मिरेपसिंग लाउथोखरे चीफ मिनिस्टर की मसानुपा मसानुपा थोप हेनर की मिंगसु यावे बीजेपी की लुसिंग सिंह लंबी सेमगे ठिका लौबदा लुपा कोटी तरलोंगी असाब बैंक गारंटी सिजनरम ले हाइना जोय किशन मरल सेरखे अमसुंग हॉस्टल मेस्ता पीरी साना थनबगी पोलम सिमतिक सादि हाइब वहौदा ट्रिपल आईटी मणिपुर की महिरु सिंह इराक होखे मयाम खुरमजरी अदुम येंबिरिबसी इम्पैक्ट न्यूज नि आई तकलमम सियाम कनन हाउजिक पुंजा सिफाबगी मरबा पाउसिंग मियाम पिजरी लागलेब मार्च मरी मसुनि पान पांगथोकदोरिबा तरामाथै सुब मणिपुर एसएमएल की मिखलदा इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की टिकेट मिखल थेंगनगदबा मणिपुर की अपुनब केंद्र होमफुगी मेरेप होमफुगी ममिंग सिंह ngasi लाउथोखरे AICC की जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्रीना खुयक पीदना थोकिबा लिस्ट असिदा केंद्र होमफु असिदा मेरेप ओइगदबा सिंगी ममिंग सिंह असि फोंगलखिबने लिस्ट असिदा खाबो असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा चीफ मिनिस्टर की मचानुपा सूरज कुमार ओक्रम अमदी वाई इराबोना कांग्रेस दगी तोखरबा मतुंगदा वांखै केंद्र की ओइना ओक्रम हेनरी एन बीरेना तोखरबा मतुंगदा हांगांग केंद्र की ओइना एन रतन मेटे एलेक्स कापू फ्रांसिस Ngajopana तोखरबा मतुंगदा तदुबी की ओइना RS हेनरी हिली नेमसा किबजेना तोखरबा मतुंगदा कांगपोकपी की ओइना खादा तामांग जेट की खोनबो न्यूमाइना तोखरबा मतुंगदा तामै की ओइना GN कामुइट्विंग एलाइस डॉक्टर अकु अमसुंग बोंगजागिन वालतेना तोखरबा मतुंगदा थालोन की ओइना सिंखालान थांग सिंगना कांग्रेस के मेरे ओइगदौरी हानदगी हांगदुन लेरखरबा थोंगजो केंद्र की ओइनादी थोकसोम अजितना मेरे ओइरगनी कांग्रेस का हाउसिंग लाइव सिटिंग MLA सिंह मिंग लिस्ट असिंगदा लोइनमक यावरी सेरक असिदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी नसु केंद्र होमफुगी मिरेप सिंह असि लिस्ट लाउथोकले हाइनो ऑफिशियल चेरोलमदा खंगलकले मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के स्पोक्सपर्सन ओरिबा MLA कुमुक्सम जोय किशन्ना भारतीय जनता पार्टी BJP असि मणिपुर की लोकल क्लब अमन हेना फै हाइना याम हंतबा मोंगदा पॉलिटिकल पार्टी अमदौन सैखरे बीटी रोता लेबा कांग्रेस वावंदा पाउमिसिंग उनबा अमदा BJP बु सैखिबनी उनबदा जोय किशन्ना मखा तारदना BJP असि NSNIM न सौगटपा NPF का चटमिनबा पार्टी अमनि हाइना कांग्रेस न हाइखिबदा पाउखुम पिरक्त्रिबा सिनदी BJP असि NPF का चटमिने हाइबा ताक्सरे BJP असि थिका तौबा पॉलिटिशियन ngak ta ngaire BJP की पॉलिटिशियन सिंगना थिका याउसिन बिगनो कांचीपुर दगी लिलोंग फावगी लंबी पाकथोकपगी थबक तालुपा कोटी तरुलोमगी असाब बैंक गारंटी थमलुबगी BJP की लीडर अमा चेनरिबनी मसिगी मतकता पार्टी असगी लुचिंगबा अमना थांगमैबनगी मियोई कयादगी थिका पीनी हाइदना लुपा कोटी अनि हेना खोंगत खरगा थिका पीदबगी वाथोक लेरी हाइखी असिगुम्बा थोक थाक तौबा लुसिंगबसिंग यावबा पार्टी असिना लेबाक असि करी ओहेलकने मियामना सेक्शन बियो हाइना जोगिशना मकाता की कांग्रेस पार्टी बु NSN समनै हाइबसिदी हाइनिंगाई लेतदना खुंबनी चिंगदा नागा ताबा NSN ना डोमिनेट तौबा जगह सिंगदा कांग्रेस मेरे थिंबगी वफम लेखरबनी कांचीपुरदगी लिलोंग फाबगे लंबीसी नाकन नाकन तौखाइरगा थम्मगा हुजुक लेत्रिबसे मसी BJP लुचिंगबा अदुना मणिपुर प्रजार पीबा खुदोलनी BJP ना कांग्रेस ना सही 35 पालाबदा करी तौखरबगे हारिबा वफम मयाम हंगी सही 35 से तुमदना लेरो कांदा कोई ngarang nanda mikap tholakpanina manipur da kari thokibage habise khangdabagi ni haina aina thamjari BJP na chin na natraga wahaina haiba natana ngasi phawgi manungda BJP na manipur da kari khudrol pigrabage habise masi akoin hangjari leibak miyam na su hangbiu लाइना तिना सेंदबा खुनाई अमा ओइनबगी पांडमदा संगसिलेबा मिशन इंद्रधनुष की मरिरक सुबह फेस मणिपुर सु पांगतोनबा सेम साबलोरे पनबयाई मिशन से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मियंग मखादा हौकिबा इंग्लिश नि तरा मरिगी दिसंबर तांग 15 दा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च तौकिबनी मिशन असि की मनुंग सन लेबा असिदा लेबा सही अनि सुद्रिबा अंगांग सिंग अमसुंग मिरोन बिनुपी सिंगदा रूटीन 9 टिका काफथोकनी रूटीन इम्यूनाइजेशन असिना टिका कापथोकपा असिना लाइना तरेट मिंगोइना डायप्थेरिया वोपिंग कफ टेटानस पोलियोमाइलिटिस ट्यूबरकुलोसिस माइसलेस अमसुंग हेपेटाइटिस दगी ngakthokpa ngamli tika matam sana kapthokhodaba namaram oiraga lebak asigi oina chahi amada mioi lak manga hena laina taret asina shihalle
State asitasu Family Welfare Department and Satagadoriba Maririk Suba Mission Indradhanuski Matang da Paumising Unabagi Toromama BT Rotalaiba Department Sigi Loisang the Pang Tokre. Toramasita Saruyaki Department Sigi Director Dr. Kanguzam Razwana State Asigi Oina Mission Asigi Makada Sursampur Ukrul Sandela Masung Tenopalda Routine Immunization Pang Tolagani Haiki. Face asigi manung sana drive asi tha asigi tang taretagi hafta amasumna pangthokani lonena March April amasung May tha sing asida tang taretagi hauraga hafta amasumna sathagani haiki mangna makha taraduna laina taret asidagi ngaktoktuna laina tina chendaba khonai ama oiraknaba sahi ani sudriba angang singi ma pa amasung miron bisingna Manak Nakpa Primary Health Center amasung sub center singda tika kapthok pinabasu appeal tauki. Koi mama papa sing village headmen sing search leader sing adegi daila su herba koi isti now sing na say 0 to 2 years ki angang sing se puthok pirakna mission in the drus sida hazana fully immunization to no bi nam to participate to biru loina na biru missing chu koi tetanus toxoid pidra first dose second dose booster dose pidra koi tetanus hai balena asbegi ngathom nabi namta prevent to nabi namta media ki thong daina hanna paja me to pause How Keba February Amada Infal is district Manung San Basagalmang Police Station in Makada Leba Kamelok Koipubung Amasung Azizang Village the Infal is District Police Commando Singna Operation Satabada KNFN active member of Fabangamli Haina Manba Police ke PROgi Sirlaman Hirakli Farabami Adude Thomas Lemming Thang Guite Say Kuntarit Apokpa Thangja Pau Guite Kopibung Village the Guinea Mahak asi kidnapping amadi nam hadana sel khaibada chenaba misakni hairak pagaluna Sagalmang Police Station da makha taba investigation gidamak sathari haina serosin makatari Indian Institute of Information Technology IIT Manipur ki hostel laiba Mahiru Singna hostel mesa sa insang fajana pizza di haina wakat lubada security na fuge tawi haina institute asiki authority ki matakta maral sirakli Mahiru Singa du nangarang so ayuk pung tramatoy taba matamdagi numidang atyang bafawa institute asiki campus manungda protest tawki nga sige wathok asiga mari lenana impact news na hostel sangsilubada Mahiru Sing aduna penda wafam kaya so fongdoraki Institute asida mai tamba mahiroi amana numit mangani gi mamangdagi hostel mesta piriba sana thangnabagi polam singasi matiksa di haiduna authority da khangalabaso action amata lakate ngarang mahiroi singna protest tawna authority ga wari sana si haibada yarakide protest tawringai talakta hostel so lonsin ki badagi mahiroi sing ahin athengwa phawba mapalda legan gi haina so authority gi mathakta maral siraki Institute asigi hostel mess asi campus mapalda leiba nupa ki hostel da leibana campus manungda leiba nupi Mahiru Singna numidang athengbada chak saba lakpasi su nungai ti haiba wafam sing se thamlaki हाँ खाने का जिसके हम लोग को पिछले 1.5 सालों से जूझना पड़ रहा है इससे कोई हमें आंसर नहीं मिल रहा है डायरेक्टर से हाँ मारा है हाथ चलाया है गालियां दिया है सब कुछ किया है उन्होंने गन दिखाया है मैगजीन उसने लोड किया है पूरी और कोई एक्शन नहीं हुआ हम लोग के डायरेक्टर रात को 2 बजे आप गर्ल्स को भेजते हो उस बॉयज हॉस्टल से यहाँ तक लाने के लिए कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं बस टीचर्स भेजे जाते हैं कैंपस में और उन्हें रात को 2 बजे यहाँ खाना खिलाने के लिए लाया जाता है न कि इवन कि यहाँ से खाना उनके लिए भेजा जाता है वहाँ जबकि उन्हें यहाँ लाया था विदाउट ये 5 दिनों से चल रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है हमें हमसे एक्चुअली क्या है हमें बोला गया डायरेक्टर सर से बात होगी डायरेक्टर सर 2 दिन पहले आए अभी तक हम लोग से बात भी नहीं किया है उन्होंने एक बार फेस टू फेस उन्होंने हमसे बात भी नहीं किया है Mahiru Sing Institute asigi matak siriba maralama sungwatok asigi matang the impact news na institute asigi director unanaba honagi adabu unaba fangkide director unaba fangtrabasu impact news ka unakiba institute asigi junior superintendent administration Singabam Colin Singana sa insang ningti na pijadabagi wafam karisulaite blockade tawba asina namit kharni ki mamangda matam khara tan piba lepki adubo Mahiru Sing asigi damak nomagi oina lupa chama tara saduna breakfast lunch amasung dinner matik sana fangale Mahiru Sing asina wakat pada security na phuki balaite Mahiru Sing asina oina onsinduna security sing da khut tharak padagi security sing lauthok tuna thamli haina fongdorokli
Satra mayam da ran tawjning su akoi da lowi ba 110 se noi pithora ge noi rum dan to biro na dum akoi na mo request tor na adu su taw de moi akoi director se ngarang invitation pire invitation hostel ge fa wai bani na akoi campus la ga phamas nu aite aduna hostel la ga wai sana se na mo gi representative da akoi information pire adu mo kanam to su lagte ada moi se uji agitating gi mota lai bani na moi na akoi de register sign to re kholo ha be gi pot ma ngarang khara taw ra mane ada lai ba security na su mo insist taw mane ba si ge se noi sign tawdadi changba yaro kholo hena ama khara kaino da hostel ama le di adum regulation to khar laibni na aduna angang sing nu changaga khara phu khopa di akhoi ji yeng bi gani ko akhoi gi laibo ji ke security ge jaga do moina thugai nu khotang ta urabne ba Imphal District ke manung da lariba head of office department singamadi district level officer singna CEO Manipur gi instruction amagi matung ina polling personnel singi data entry tauna bagi damak dice capsule haiba software asida makoi gi makha da lariba official singi details sing upload tawrak na ba Imphal district ki district election officer gi sirolaman haikle hariba data entry asi thengla ba da laliba January tar fa gi manung da ngakpigani February tar fa gi manung da yawlakata bani amasung Tangai Fadaba Mating Damak DC Imphalis Complex Talariba NIC gi District Informatics Officer Dagiso Mating Lauba Yagan Hainaso Sierra Cinemaka Tarakling Economic blockade Loishina Banakal Ahom Giwari Sanagadriba Sida Yanaba Purak Pangamdrabadi La Liba Mikala Sida Akaiba Lakpa Yai Haina Wangkai Assembly Constituency gi Hanagi MLA Yungkam Iravona Pongdorkli Mathang Tha the Pangtokadoriba Assembly Mikalga Marilenena Ngasi Wangkai Assembly Constituency gi Manungda Satkiba political rally amaga Marilenena Mahakna Haikibada Lisungani Taramatoida Satakib economic blockade ki matung inna hausik Satariba Asina Ani Suba Kwaida ki Sangba economic blockade Oigani Namin Weftrani Hena economic blockade Tauраpada state government Lokatpam Topa Tabak Lokatpagi Mahuta Center the Taisinatun Labor Asi Laibak Tibani Hausik Laiba Isu Asi Loishinaba Nakalahum Yiwari Sanaba Tanja ama Pangliba Asida state government Yamna Tamoi Sengna Laibak Miyangi Kalaga Tabak Lokatpam Toi Haina Fongdorki. Different government of India and government of Manipur and UNC. These three groups are to sit together and to sort out how to solve the present economic blockade. If the same situation, the said economic blockade is continue further, the schedule in swing elections in 2 phases, 4 March and 8 March. That is extremely, it will be difficult in the part of the hill district dominantly occupied by Nagas. Manipur government, India government must UNC ki marak sanari ba tripartite talk asi Manipur Pradesh Trinamool Congress na taramna oi adabo wari asena Manipur ki apun sakta mamadi jati kaya khundaminari ba landam masida himinari ba kanglop sing ki marakta akai ba pirakada ba wafam yaurabadi party asena tuminna khak yengduna leiroi haina party asigi sirlamana section wa thamlakli Amaromda election model code of conduct sanaba haukibadagi Manipur gi lairiba law enforcing agency punamak ECI gi makada laikrabani adabo government asigi control makada laibadona tawba mawong amadi paliba lengak asina sai taramanga da tawkiba thabak sing code of conduct thugaiduna phongdok liba kaya asida ECI na action lokat pidabasi party asina pendi haina so makha tarakli National School of Drama New Delhi na sinuna pangtopa tarama palak suba International Theatre Festival suni taratorita Kanglai Mime Theatre repertory su yanaba khalakli hairi loinana laliba February ni panda Sri Ram Center da wa ngangdaba lila mime natragana miyam na mime natragana non-verbal haina khangnaba Kanglai Mime Theatre repertory gi lila love your nesa ulagani Festival asida saru yarunaba Kanglai Mime Theatre repertory gi maikaidagi Dr. Imnam Sadanandan Singba miyoi kulumna saba kangbo ama hayeng Imphal thadok lagani Kanglai Mime Theatre repertory gi lila love your nesa asi maru oina mausagi khal kairakpa kayadagi orakpa sing karamna kogangadagi haiba theme asida yumpham oibani Women Welfare Organization Kanglai Paki Tarolak Subama Pokomon Tormangasi Pangtokre, Tormadu the Lup Asina, Mamang the Tauki Bamadi, Tungda Tawada Tabak Torom Singi Matanga, Kumna Kananaki, Haina, Lup Asina, Tadorapa, Seraman Kangalakli, Lunangasi, New Delhi the Pangtok Liba, Tripartite Toki Matanga so, Nasiki Farson de Aduda, Kananaki Amasung, Wari Sana Baduda, Postip Oibamonga, Yanaba Puraktuna, Lebak Miyangi, Yaifanaba Waters in Purapa.
ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯁꯪꯒꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. I-League 2nd Division 2017 is here. Neoka FC versus 5-star Southern Samiti Kolkata on 4th February at 1:30 p.m. at Kumalampak Men's Stadium. Entry free for all. Don't miss it. Yumanungi application ki mapung faba solution pir ba Durasign G6 seasonabio. Durasign asi Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni. Durasign liner ki khudong chaba sing di yumanungi amasung mapan ki application ki khwaidagi yang ba phanglang kup na ba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidok na bagi irai lai ba solution pi. Panel sing ado phai ba amadi chap yung ga mai kai install to ba yai. Durasign Tata Blue Scope Steel. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Breaking matungda taran uksari hauji makata pauda Manipuri Student Federation MSF ki tarama palak suba Federal Executive Council ki thau puga da sing was labuge thorom hayeng January marida GM Hall da pangtholakani haina mairu lup asigi chairman khanglakli lup asigi makada Higher Secondary College amadi University de election mai pak laba mahiru singsu taram opoyauna pangthokadri ba thorom asida election mai pal laba mahiru khudimangna lakpina basu chairlosna makata na paujelakli hauzik shanabagi pau Kuthranju suba in Hajari and Dr. N. Tombe State Polo Tournament MPSC Team C Eastern Students Club Team A Nangmai Bungamadi MPSC Team A quarterfinal Sankre. Tournament asing kasi sana kiba match amada MPSC Team C ki Sanaroi TS Roman amadi M Vivekananda Anina Panjal Ani Aduga S Abung Siana Panjal Amagat Sanduna X Polo Club B Wangkaiba Panjal Manga Anida Mighty Pipangam Kre. Sachariba tournament asing ngasi sana kiba anis match da Eastern Sporting Club A Nomai Bungi Sanaroi K Samanandana Panjal Ahum TS Momochana Panjal Ani Amadi and Pravinna Panjal Amagat Sanduna Kripsa Naurem Thumba Panjal Taruk Marida Mighty Pipangam Kibani Lonena tournament asing ngasi sana kiba Ahum Suma match dana MPSC Team A Sanaroi H Abung Kuman S Bimol M Jawanama Sungwai Binoina Panjal Ani Aneduga Singkai Hunba Polo Club AG Y Surasna Masa Matanta Sanjaki Panjal Ama Yauna Singkai Hunba Polo Club A Panjal Mapan Anida Mighty Pipangam K. Manipur Horse Riding and Polo Association Sinduna Mapal Kangzibung the Satarliba Polo Tournament Sida Tim Kuntarin Saruyari Tournament Siga Hayeng Ahan Mamadi Anisuba quarter final match sing Sanagani. Second Division I-League ki match amada Neroka FC Sangak Pamamadi Southern Samiti Kolkata Anina Lamba Tangunaragani. Hayeng Kumalampak Main Stadium da Neroka FC Sangak Famna Yumbo Oiduna Sanagaduriba Second Division League Asigi Manga Sub match Ase Neroka FC Sangak Famgi Ahum Sub match Oibagaluna Mai Park Tabayadaba match Ama Oiri. Neroka FC Sangak Famna Second Division League Asigi Ahan match da Hindustan FC Delhibu Mighty Papira Kramamatungda Anisub match dana Mohammedan Sporting Club Kolkata gi Makuta Mighty Bananki match Asi Hayenu Tilpung Amakai Taba Matunda Shanagani. Ahum Suba Ima Panthoibi Trophy Men's 5-a-side Open Football Tournament Smoker Kongba Kai Telamadi IP Kongba Ani Mai Pakre Hari Kongba Youth
organization kongba na demam laikai na sindana club asig sanabungda chathariba tournament asig ngasi sanaki ba league match amada smoker kongba kaithel gi sanaroi rajana panjal ama chanduna city fc wangkai ba panjal ama sinoda maithiba pikhi lonena anisaba liktana ip kongba gi sanaroi imran na sankiba amatangai ba panjal aduna ccfc khetri laikai bu panjal ama sinoda maithiba piba ngamki haina tournament asigi convener na thadorapa siolama khangalakli hayeng satariba pol tournament asigi makha taba league match ani sanagani Thangwaiban Athletics Union na sindana Union asigi sanabung satariba kuntra subastat level under 14 mini boys football tournament Mangal FC Khabam semi-final sankre ngase tournament asigi ahanba quarter final gi match asida Mangal FC Khabam na UUFC Uripokpo Panjal Taret Anida maithiba piramlaga semi-final samungam kibani Mai Pakraba Mangal FC Khabam gi sandaroi Naris Amadi Robinson Anina Panjal Ani Sanki Biswanath Anarai amasung Jackson na Panjal amamamga Sanki match asida mai theoraba UU FC Uripoki Panjal tu Ani adu na Samson na Panjal Ani Sanki Sathariba tournament asigi hayeng makha taba quarter final match ahum sanagani Kamikya Social Youth Club Hyang Thang na sindana club asina sanabung da sathariba ahum subasta label KSYC foreman a side open soccer tournament IPFC Mongsang mai pakre tournament asigi ngasi sanaki ba ahan balik match amada IPFC Mongsang gi sanaroi Krishnakant amadi Bikas anina Panjal amam sanduna LFC Thiam Laisang Thembu Panjal ani amada maithiba piki tournament asigi ngasi sanagadaba ani subalik match dana Pamuva FC Hairok laktabadagi SAFC Wangoina wa ava phangki tim kunbani na sab yareba tournament asigi hayeng nungthil makha tabalik match ani sanagani haina tournament asigi convener na thadorapa siolama khangalakli Manga Subati 20 Veteran Cricket Tournament Young Welfare Club Langtabal Mai Pakre tournament asigi ngasi sanaki Manga Subalik match asida Model Club Timbi Singamakhana Tos Gamduna betting hana sanaki bada match asigi apiba over kunda wicket taramak turaga subnagi run yankhi mapan khak lobngamki inning asida Saita Barton run taramari lauki match asigi anisuba betting sanaki ba Young Welfare Club Langtabalna over taramangaga ball mari da wicket tare turaga run humpumari duna match asi wicket ahumda mai papangamki match asi the Young Welfare Club Mongsang Langtabalgi bowler Samanandana over marida wicket mari laudana man of the match taki Manipur Veteran Cricket Association sindana Warrington College amasung Model Higher Secondary School gi sanabong na sathariba tournament asigi hayeng sanagadaba taruk suba likta Sam Khagem Palemadi Dynamic Sporting Club kwa kaithel ani lamba tamnaragani Senior Women's Manipur Hockey League Farm Yai School Mai Pakre tournament asigi ngasi sanaki ba league match amada Farm Yai School gi sanaroi case Silaimana Panjal Mari Puspana Panjal ani aduga Mandakini na Panjal amaga sanduna Seyo Sinjamai Wama Khetrilekai bu yama lakshana Panjal Taret Sinoda Maiti Bapiki Satariba Senior meant Nakpigani Manipur Hockey League Tournament ki league match amadana Seyo Sinjamai Wama Khetrilekai gi sanaroi Dinku amadi Rohit anina Panjal ahum aduga Hentoiba Stalint Prem Sanamasung Helmetna Panjal ani sanduna YCCIC Konta Kabambu Panjal Taramari Sinoda Maiti Pikre Manipur Hockey na sindana Kumalampak Hockey Stadium na Sathariba League Tournament asida nupi gi team manga masung nupa gi team taret na saruyari hayeng tournament asigi makha taba league match ani sanagani hauji aroibada maruba paumuna pizari Congress ke ticket Mikhal Thengnagada Manipur ke apun kendra hompu gi mirep sing lau thokre chief minister ki masan pamadi ma ki masan pa thok pa henry gi ministry yauri BJP ke listing basing na lambi seba ke thika lawada lupa koti tarulom gi asaba bank guarantee siznaram ne haina joy kisna maram sim Amasung hostel mess da piri basana khatam ki polum sing matik sa di haiba wahauda triple IT Manipur ge mahiru singna irang korkhe Hauji matang aswaida bulletin solution jare Manipur mas malam ge tongan ba e pau sing gi tabakta impact news po miang ta